Allah. Selamun aleyküm aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Havo setinchi. Yekaterinburgda, Yekaterinburg. Nima? Tamam oldu. Şef nima? Ertaga grafik tashlamoqda. Yekaterinburgda bor-ku. Yo'q, yozib qo'yganman. Javob deyapman, javob olmayapti. So'roq qilsam. Yozsam otib yozmabdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Havo setinchi. Bo'ldi mayli aka. Rahmat, yaxshidan bo'ling aka. Mayli mayli aka. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Mavzuda qadam bora میشود. چی یکترینبورگda. نه یکترینبورگ اومدیم برای بچه‌ها یک سه چهار روز بیستیم که میباشه مقصد کمک کنیم با نرخ ارزون пересадка کاولوس کنیم ببریم. همه تلفن تا درودم تبگی که بچه درودم تبگی تلفنم تا درود بگی قریب بگی و نشناسن کمتر دورتر بگی میتونی دستات هرچه ایتا که کم مردم میشناسن بچه ها همی جا یک کسمو نشون میتیم کسی بشناسش یک قرآن پدرکش میکنم به همون کدوم شهری را بگه به خدا رویش میکنم سگره رو تخصیص رست که دبالو نزنی نشون بتیم گتوی دستو da کمتر پوین تکه سر تعقیب انم ده هم بگمی کیه مالش روزی کمتر آدم بیسیتا شوا هم کسی بشناسه هم یا بیر نشون تیدی خبر نه دستو بیفره میشه انال خرابی نشون تیشین خبر میکنم بلند خندیده بالا بزنیم تیاره بچه تیار باشه پیلوز بجی خیلی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تمام وازی نشون میتیم همه کسی که بیاوش یک قرآن همه یه بچه پریچوسکا زور شده بله مهنت کردیم برای سر پریچوسکا ساز کردن در روی اکران نگاه کنید 2 بار بزنی از نشون همین اینم مال نگاه داری در روی اکران تلفن 2 بار بزن و لایک شو آدم بسیار میشه نشون میتونی آدم نه زلنسکی پخوش زلنسکیش کیه در روی اکران بزنی از نشون میتونی ها خرابی کسی بشناسه یک قرآن پدرکا نه لایک دای پون نجخ در روی اکران 2 بار بزنی این روی اکران نمیتونی نگاه داری کنم تمام در روی اکران بزنی یک دسته تبون همه کسی بشناسش همه یکم اسمس نگاه میکنم یک قرآنش پدرکا میکنیم دو کما که دسته تا پوینت که انت سه کی می نویسه همی کیه کی می نویسه همی کیه سلام علیکم همی باشه کیه کی میشناسش یک آدم مشهوره یا آدم مشهوره کی میگه همی کیه دمجا عبدالرازق نه عبدالرازق ویس چشنیه نه یا از تاجیکستانه آدم میدونم آدمه همین دوشنبه کسی یافتش همین دوشنبه رقم های تلفن تا بنویس یا تمام بیا کیجا بیا یا یافته زیمان رنجیده یه
سلام علیکم. همین دوشنبه کدنه رقم تلفن رو بنویس. زیمان رنجیده نوی. مرد میدان بگوجه. سلام علیکم. زیمان رنجیده اینه برادر زیمان رنجیده را رسی آوردیم. در یکترینبورگ. پگاه اکادمی در یکترینبورگ بی. چومچی نه مردک صاحب قرانشی. مستی. اینه من چی بعد افیر زنگت بزنم دوشنبه به همین رقم 68 سی. بهترین کار کرد یک تا قرآن سلام توفا علیکم. گرفته هم اکای ما ثواب گرفت هم شما ثواب انشالله. هم البته نه سوالات باشم با همین زیمان رنجیده سوال جواب کنی. این نام اساسیش زبیدالله یکی زمان رنجده تکذوب وای در گفتیم زمان رنجده کی چی شیدم آزمون در شعر خوندم. کمی پاپولار میشی. این زمان رنجده خرگوم کرده نه راستی آمده. سلام بابا چی گپه همجا شتیم قطعه مهمون زنده باشه که زبیدالله این عریض برای قرآن نمیگو برای زبیدالله میگو. اکای بابا جان همون آدمی خوبی جان کشتگی چند سالش دادن ولی نامعلومه زبیدالله چی کار میکنی در روسیه. ما سوالش رو جواب بدی ترکیه به ترکیه پیرواد نکنم شد دورتا بگیری کانال با تیک توک نیستم تیز جواب لبای زنده باشید سلامت باشید دوشنبه از دست دبره او فرایش کنین یا مهمانداری کنین مردمی سلامت باشید. ما در یکاترینبورگ یک 3-4 روز همینجا نصیب بعد طرفی مسکو میریم انشالله. چی برفتین؟ تماشا آمدیم. اکای بابا جان در کجا یکاترینبورگ улица نویسنده Сирамолотова 14 улица Сирамолотова дом 14 Вечера очень холодно. Сегодня нормально. و علیکم السلام. که شعر بخوان. 26 Градуса. градусов минус. Ну все равно вы внутри не холодно, да? و علیکم السلام. اکا حوزی وضعیت روسیه چی خیله؟ یک است حویسان در نمیدونم روزگار من همه روز آمدم خودم. سلام اخلاق شده و علیکم السلام. یک کمرو بیام اینجا بدین کو. Время утром. Какое время опять? 9. 9. А кто первый придет? من درباره قابلجان رو راستیگه بینه یک از حویسانده که ویدیو نکرد من ویدیو کردم راستیگه نماندم. من شعر ایجاد کردم چند تا بلوگر گرام شعر ایجاد کرده من را قرائت کردم. من در وصفیمو قابلجان یک تا شعر ایجاد کردم. زیمان رنجیده برد نه که اینجا هم مخلصم شعر بدن. همون شعر رو بخور میگم. ما هم وقتی تیم کمان زنده باشید سلامت باشید.
سیمن رنجیده ای زنده باشید اکای انصور سلامت باشید سلام علیکم و علیکم السلام رحمت شما خوبه نکه جین اخیر سیمن رنجیده سیادی خموشیم یا سلام علیکم البته آمدیم که از حال غریبه خبر گیریم چه حال دارن در این وطنهای بیگانه اگه بابا جان یک از اویستانده که پگر رویم یک تشکیلی کنیم بچه های یکترینبورگ همین چی هنر داره صرف کنه. این مهمون های تاجیکستان اومده. ما در اول سیرامولا تا 14 ام دام جای پریساس که حالوز بیای برادرو اینم یک در خدمت شما هسته با حضور. این نمبر بخوان چه میگه بخوان اکه بابا جون بگو زیمان رنجیده را مگر بچه شده است کو بگو زیمان یک تاشو بخون اینم تا میخوام بگو گفته زیمن رنجیده سیاد هوش من که خواهد شد کلید قلف لبهای خموش من که خواهد شد لب لعل خود از پرسیدن احوال من بستی حریفی سرمه آواز گوش من که خواهد شد. یک از پیشتر اویستان بگوید که شعری که در وصی قابل جان ایجاد کردی همراه خان حاضر میخوانم. انا بگو صد حیف که رفتی زی جهان صد حیف که رفتی زی برم قابل جان صد حیف که عمری تو جوان دادری جان در ملک غریبی به ناحق رفتی صد حیف که نادیده جهان دادری جان. خداوند روحش شاد باشد و در حقش دعا میکنیم همه کسا خداوند مشکلی هر یکی ما و شما رو آسان کنه بیمارو را شفا بده آمین. با چی میگی؟ با شما من میرنجه دیدی؟ نمیشه بگو زیمان نرنجده ایش نمیگه باید نمود دیگه کرادیکو بعدی با زیمان رنجده با زیمان رنجیده را داخل برای چیز اینه نمیده اکه بابا جون در دوشنبه هست برای گرماریت یکم بله هست امو چیه ببینی امو کانال ام نبینی رکلام که به خدا خواب نو همین زیمان رنجیده ایمو دبر اومد به خدا خواب نو همین زیغ نشیده غریبی در نه ولی اوسپید نکره زیمان ترسیده ای زیمان ترسیده ای ترسیدنت آخر برای چیست تاجیکستان بیش انا جولاب کدمه در شهر یکترینبورگ پگا улица سیرامولو تا 14 بیای کلینیک آغوزمید اس صغیر و من تاجیکم بیا ان شاء الله همجا این از قطعی زیمان رنجیده میشینیم موهای سر تو نشون میتیم واریانت های خوب است بیا اشتراک نپکا است. سلام بابا جان علیکم السلام و رحمت الله اکفانا فنتم سلامت باشه اینا هزار رحمت کنم. اینا برادرم امروز باعث افتخار است واقعا که این خیلی برادرای تاجیک ما در ملک غریبی هم تا آبرو و احترام خاصه دارن به مانند یکی بابا جان ما از وطن به دل پر میاییم و باوری داریم دلمون پره که یک سرپناه هست اونجا ده خداوند همه شما رو به مراد مقصدتان برسانه بیمارا را شفا بده پروردگار کریم و ساق سالمند همه تان به نزد عائله و پدر و مادر خودتان برگردیم. باور که من امروز در ایرپورت خود به خود گفتم که آفرین همین غریبا بابا حقیقی به خدا برادرم مسئله او با عروسی گپ زدم پروت فیروس کفشین و دیگرش یعنی از درد درم بود باید وقتی که حالتی که برای میلاد بود حالت دردی برای تمام تاجیک بود والله ایلی سمیری پدنواتی شیطانی میشه که مخاب میکردیم بگذار ما را دیپارتاسیا کنن بگذار نابود میکنن رزاق الله رزق گریف جا نمیگیره با هم خاطر خب کردن در کار زی حالتو با هم خاطر زیمان رنجیدن داخل برای چی حیفی جوانو که در غریبی عمر میگذارن. بله اکه بارون من در شهر یکترینبورگ همراه این برادر چند روزه در همینجا هستم بچه های یکترینبورگ بیای
ай пеш суҳбат кунем. ба ҳамн хотир агар секрет набошад ташриф зиман ранҷидаи кадом мақсад катӣ бошад? Мақсади кор, мақсади зиндагӣ. Бобоҷон Россия бирам бобоҷон Россия бирам меҳмондорӣ мекунӣ иншоалло. Алҳамдулилло шеринаре. Зиман ридаи салом алейкум. Салом аз ноҳияи 5. Алейкум салом бародарои азиз. Не ина аз барои худо омада ягон сумта гирифтам, ягон чӣ гуфтагиам гирифтам. Не ака то билетам ҳамаш аз ҳисоби акаи Бобоҷон буд. Ман ми просто чамодонма гирифтам омадам самолёт. Ода шиштам омададам. Бо бечора чанд соат мана дар фурудгоҳ ждат кардай. Худованд бо иншолло хайру баракатам бута ака. Бобоҷон дар ватани баркуни кор ба кадом давлат равем? Кора лав заде бародар. Ҳами ҳунара ёд бигирӣ, забона ёд бигирӣ бародаро. Ман ҳам пагоҳ бал дорам. Ягон кор ҳаст бирем. Ҳамин патент дошта бошӣ дар Москва бародаро, кор лав задай. Дар Москва патент дошта бошӣ, кор лав задай. Блогери Тоҷикистон танқидмон мекунанд, биёем мегӯянд ира дастгирӣ накарданд. Журналисти хуб бояд ватан қадр медонад. Ай гиҷо омадӣ хта да ҳамун Тоҷикистон состоянии тинҷ намекунӣ? Салом. Чун намераи ала Тоҷикистон кор кунӣ Бобоҷон? Мо зиндагиму да ҳамин ҷай ай 2011 да ҳамин ҷаем. Иншаллоҳ мерем. Салом бошугу брата. Тоҷикистон да. Не мо дар чием бародари азиз? Дар шаҳри Екатеринбург, дар клиникаи Оғузмед Шеринар. Кор меёвӣ ба шарти патент дошта бошӣ. Бе патент бародаро кор намеёвӣ Шеринар. Шеринар салом. Номи бачаҳои ёвон деҳаи Парчасой. Зиман ранҷидаи эҳтиёт кунед. Акай Бобоҷон хоҳиш як бор ҳами суханша намегӯяд. Зиман ранҷидаи эфир зур мешавад. Бечора ҳозир гуфт як бор дига бигӯ ки одам нав бисёр шид. Зиман ранҷиданат охир барои чист? Маро санҷидаи Буланд бигӯ ё намефаҳманӣ. барои чист? ба то дил додаам аз сидқ эй маҳбуби дилхоҳам, ба ҳар ҷои зиман нолиданат охир барои чист? ба саҳро меравам гулдастаи баҳри ту бинчинам, намепурсӣ ки ин гул чиданат охир барои чист? зубайди зори ту ҷусту надорад ҳеҷ, маҳбубе зи гуфторат бигӯ тарсиданат охир барои чист? Ина бо чӣ мегӯяд Шерина? Ина бародар. Бародари азиз, дар шаҳри Екатеринбург улица Сирамолотова 14. Улица Сирамолотова 14. Мегӯяд даст шаҳлок. Сағро. Иха гапа ё аги ҷо меёванда. Ёли зинда боша кай бо саломат бошӣ. Шумо як лесакин просто як видео мекунин, типа хутона гап мегирин. На самдели як рихе. Майли шери наре. Ҳамин рӯз мо омадем будем зиман ранҷидаи набуд. Касе имрӯз омада буд, хоб буд бечора, як сутка хоб накард, дар кабинети ман хоб буд. Хоб буд ҳамҷа пирси. Бародари азиз, масъалаи Кӯлия Тоҷик Аллоҳ раҳмат мағфираш кунад. Беҳтарин бародар буд, бародар муай. Ман чӣ бояд видео мекунам? Аҳли байташ қатъи дастивязем, мо суҳбат кардем, ҳамдардӣ кардем. Шар набуд суратша дар экран монем бигем. Ба кия? Мардуме ки аҳли байташ қатъи дастивяз набудан, баъзе блогеро бародаро, як коллегам пасти бланчунагим, ва ё барои аҳли байтшон ҳамдардӣ кардем. Мо прамои дастивязем, қатъишон гап мезанем. Хуб, аз Камаров кай омадӣ? Аз Камаров як 2 сол шуд. Ман дар шаҳр мекунам, як ҳафта меоем. Хуб, нависе Бобоҷон ту куҷо даи? Ман қатъи туро паро вохӯрам мегӯм. Бародар, ман дар шаҳри Екатеринбург, улица Сирамолотова дом 14. Биёй ман пага биёй ман да ҳамин ҷа Шероинар. Биёй ин ҳамин ҷа. Борои қободиёни зиман ранҷидаи. Уҷа хунука я. Ё сигарет мекашанда уҷа. Хай нигаҳ кун. Не депортш намекунад Шероинар. Ман ҳамин наздикӣ да. Биёй бародаро пага.
ака боҷон барои мӯи сар ягон дору дорӣ? Мӯи сар лучи укол кунӣ бародаро. Ина то ҳамин соли 99 рӯз дига монда. Дар инстаграми ман будрои бобоҷон 1988 дар ҳамаи будрои видео кардагиам ҳаракат кунед дар ҳамуд канал подписатсия кунед номи кадми ғалтид пересад ка ҳоло сори пул мешава. Кадми мӯи сар дори ғалтиди ягон хешта орд ё мефурӯшиш ба нархи арзон. Ба он хотир пага дар ҳамин 3 рӯз дар Екатеринбургом биёед мӯи саротуна бичаспонед. Скидкаи кам баъди соли нав қимат мешава бачаҳо. Муллом салом алейкум. Соди бобоҷон чӣ? Ка бобоҷон саволи мара ҷавоб тӣ. Як брат эфир ранги худа дар эфира дароим эфир фаҳмон. Вай эфир ди намуд мешава. Мақсад ҳозир ман ягон каса пайваст карда намешава. Бо як намуди гашай пайваст карда мешава. Ман намедонам вай чӣ хеле дур омадагай. Бобоҷон ман Москва даем. Ман дар Екатеринбург я 3-4 рӯз баъд меом. То кая ҳамиҷа даи? Ман 3 рӯз ҳамиҷа. Амрӯзи 25 ё 24 ҳамиҷа мерем иншолло. Дар Екатеринбург кор омада, не Москва кор омада. И зиман ранҷидаи пеши ман кор омадагиай. Ҳиҷомагарош мекунем ҳамиҷа. Дар Москва чандай мӯи сарчаспонӣ? Бародаро ҳамин сартона аз 4 тараф сурат бигиред. Дар WhatsApp шунависе аз тааш аз номи бобоҷон 88. Вобаста ба кали сартон нарх мемонад. Аз номи бобоҷон гуфтӣ скидкатон мекунад. Хуб, зангшон назани. Ягон серано мега сурат бигир партош. Дар кадом шаҳри набошед. Шаҳри Казан дорам, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва. Хуб, аллои меҳрубон ҳамаи муҳоҷирон нигаҳбон бошед. Саломат бошед. ин ки ман ранҷидаи дар пешам мешидӣ шапалоқ шафт мекардам. Бечора чиҳо карда? Бачаак хуба. номеро шуна мегуфтӣ +7 904 604 85 70 904 604 85 70. ака бобоҷон доруи барои риш ҳаст? Не, даиҷа надорам. ака бобоҷон Тоҷикистон рав боша бигем ба мошин рӯзи 30 мерам. Не оли акаи кор омада. И қати ман и зиман ранҷидаи то наранҷа иҷа намерава. акноми худуд ранги ма кал мемона. ҳоҷи сад мӯҳи сарам часпони. Бале бале. ин мӯҳи сар барои дига чиз часпондагиам. боше шеринар. бобоҷон шеринари. салом мара барасон. иншалло. чиба дар душанбе стратсия намекунӣ? овузмед як клиникара кушодан 12 миллион 11 миллион мерава. яъне ки нав дар Екатеринбург кушодан нав дар то иолис бо сум ҷамъ исусо худо мунчаспонди читари шиде. бародарон мӯи сари ман не бародарон. ин мӯи сари оригинал зиман ранҷидаи шида. WhatsApp ай сотиқи сар гап мезананд. Бале бале ака бобоҷон ака мегуфтан барои чӣ мӯи сар часпонден? илтимос. Не намегум илтимос намегум. зиман ранҷидаи бо урусира наранҷон. сагирои мӯи сар вапши надошта бошӣ ягон роҳ дора? агар пушти сара дошта бошад мизатилка донорски зона мешава. қимата яка охир оз баъди соли нав бо қимат мешава. ба он хотир то соли нав оли 9 рӯзга вақт доре. изи ман Москва меоя. ҳо Москва мерава иншолло. дар Екатеринбург аҷа бо уҷа мерава. чансма бародаро ман ҳозир ами рақам нишон метиҳим. скриншот чикунед. аз 4 тараф худтони та нагирӣ. аз 4 тараф ягон каса биге сурат бигира. дар WhatsApp шон партоя аз номи бобоҷон 88 бинависед. ҳам телефонтон меяр номра бинависам. ина ҳозир ман номра усу мегардунам бародаро. ина ҳозир дигаҳ кунед. +7 904 бародарои азиз ина рақамош. ҳамин рақаморо чикор кунед? скриншот кунед широинар. ҳамин скриншот кунед. WhatsApp дорад. дар WhatsApp аз номи бобоҷон 88 бинависед. хуб ҳамин сурат бигиред сартона. бародаро сартона сурат бигиред аз 4 тараф. ина ин ҳамин рақаморо дидеги ҷӯшед.
اینا 904 604 85 70. اینا ها واتساپ دوران همیا اسکرین شات کنه اینا همیا اسکرین شات کنه واتساپ دورا سرتونا خطون ایتا صورت نگیره یگان کسابگو از 4 طرف صورت بگیره در واتساپ شون پارتوی ایتاش من از نوی با وجه نشده وابسته به کلی سرتون نرخ میمونن و انشالله از نوی من گفته چی میکنن سکیتکه میکنن تا کی خواه میریم مردم تاجیکستان او دو درجان کشتن ورسون ما حالی در پشتی کاری ده همه شهر همه یک نمره همه شهروش یک نمره بله همه شهروش یک نمره بعد تقسیم میکنن پشتی سرم کال باشد چی خیل میشه پشتی سر کال باشد تمام پناه و بخدا وقت زندگی سخت قل بچه های یکترینبورگ باشه بچه ها بیای پکه همیجا بچه ها بیای همیجا پکه که بعد سال نو قیمت برای دیوم زن چسبوندن موی سرکه هیچ نه رحمت نرخوش ایروی ساتیقه بله ماشاءالله بهترین پریمیر اکا گفتم میتونی چانس میشه ای 70,000 رسید تا 140,000 قیمت 140,000 دیگه بالا نیست بعدی چسبوندن نمیریزه دیگه پروردگار امر تدرس کنه تا درنی قاور نمیریزه لنگری نه لنگری دوستی ما در چه در مسکو این کلینیک فقط موه میچسبونه بله کلینیک موه میچسبونه قوش میچسبونه ریش میچسبونه قوش زنها را مقصد میچسبونن ریش نمیشه چسبون میشه فقط از پرای رو صورت بگیره پرتویشو ریش هم میچسبونن قوش هم میچسبونن فقط از نوع با وجود فراموش نکنید تو سکیت کنید بعضش تکبری میکنه گردگی میگه نمیگه سکیتکشون میکنن قوری مردش اکا ماشین میخرم یک یوردم نمیکنه التماس من هم ماشین خرم 3000 رسید دارم برادر عزیز 499,000 گشت نرسته است سر دم در تاجیکستان نیست که نمیدونم مسکو در نیست کلینیکش هست مسکو نگاه کن در کدوم شهرها دارن مسکو سانت پتربورگ کازان یکترینبورگ رستو نا دونو 5 شهر شید دبی و ازبکستان با قشو خطا نچسبونیم ما قشم چیکار کنیم قشم خسروان برادرم در حسن دادگی خداوند دیگرگونی کردن در کنید اگر قشم بریزن یگان پای داشته باشه بکنیش میشه ایریش در سر کجا میشه یا نه ایریش در سر نچسبونه ای سر در ریش چسبونه تا اینی در ریش در سر میچسبونی گارانتی نیست بعد جیل میبروید السلام علیکم سوزی خوبی اکا علیکم سلام زنها را موی دراز میچسبونن بله اکا بجون تاجیکستان را باشه اعلان کن روزی سیم یک کس در کار هست بچه ها کدمی تاجیکستان رفته باشه این برادر چکا که رحکیه یکم کار نیست کار پرای حالتی که حجه داشته باشه به حجه دیگه کار نیست سلام برات خود سیوم مراتبش چخیل روندی 100% ولی سه مراتبه من نبرماده برادری ولی 3 ماه بعد میبروید ما در تاجیکستان اکا موهای زیادتی را نابود کردن میشود یا نمیکنن یک کلینیک دیگه است لیتسش میگه قورش میگه من رکلامش کردم ویدیوش داری چی ولی رکلامش میکنم با خیلی اپرات میسوزونشو سوارچی کار هست پرای برادر کار لفظ ده فقط حجت لد نمیخری بعد موی سر چسبونه نه ازیر ایناف گیرن چسبونه چطوری میشه رنگ هم موهای تو لد صغیره هم مرده ای خواهش چکا کنیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مبارک شوه با حجی خوش به حال سلامت باشی چانس موی سر چسبونی وابسته ای کلی سر تایستاتی قیمت در تاجیکستان اون کار تاجیکستان وای نه اکا هوایی بیای کاری هوایی نیست برادر در شهری اوفا ندارن اوفا داشتن شهر کازانش واردن در کازان های کازان با اوفا قدر نیست 1 ساعت 2 ساعت بره اکا برای گایمرید با کی مراجعت کنیم کجا ده ما گражданину خیلی کورای авашной базаи стройка як қиёмат бобоҷон эсим шариф барои чӣ бас кард видеокунира ай амният ягон шинос занг зад эсим шариф я бародари не чӯ ҳар кас видео мекуна бо як кас намекуна устод кафелу кор ҳаст бародар пуррай иқа реклама омади
خود ایجا رکلام آدی بله بله ها بابا جبی دایی بله جبی دی короче نمیدونم جبی شه چه همون سیرامولو تا 14 داریم در ازبکستان $1000 دارم کار داری یا نه چی نفهم قیمت باشه $1000 گفته باشن ارزون گفتی در مسکو برای گیمرید پر رای برادر در همین رکلام های من بی پر رای من رکلام میکنم خشرو شدی اکای بابا جان روی سرچسبوندی اولی خشرو اولی یک 3 ماه بعد یک خشروی بعد میشم او بعد من تو را دیدم ایجام کنی اومدم کارخونه چی لوبلینا سرد دوخه گفتیم پولم بتن نمیچسب فهمیدم آخی بعضیش نمیخواه بعضی سلام علیکم اکای بابا جان التماس با دادم راسین پولی کلان کداتم کدیان خیلی گیرم کجا مراجعت کنم برادرم من با یک آدم صحبت کرده آدم یک آدم کلان است در این مرستیه هم بچه‌ای که کیدت چوکره سودیان باید اول ما دگوار مقطعه توغری بگیره بعد انشالله سموی مردم گرفته میتیم اگر نگیره نه یعنی که به طرز قانونی میگیریم میتیم سموی مردم با هم خاطر اولی هیچی گفته نمیدونم اکه بابا سلام علیکم سرم ای دارون میخوره بعدی موه چسبوندن و یک وقتی چسبوندن میبرن دیگه اساس زده بی سواد خوانده نمیتونه خاک اوسپه نکردن بخشی زیاد سلام برادر از ارمنی سلام علیکم سری مرم رنگی سری خود کلای چند سوم در کاره 120,000 130,000 میخله شرم هم میشونم بله بچه بسیار بچه قشوش بودن روش بودن سروش شرموش چسبوندن بله همین سهم گلام که در همونجا خون بگذره میچسبونن سلام بابا جان یک خدمت سخت کردی برای ما در امروز در خوی شما دعای نک میکنیم انشاءالله خدا اکا چی با موی شما شروع موی کلی معروف رنگی خارپشتک یعنی که موه میشوه ملایم موه میشوه خیلی گیز گیز بالایی ای ما ملایم است ای معروف دیگه خیلی بلند شوه همه میشینه حاجی جان التماس امی از اون دیگه رکلام نکن فریب میکنه از آن فریب نمیکنه انا اون پسرینیکوش فریب میکنن از اون و یک شرکت کلونه که و به سومی یا مهاجر نیاز نداره ندادی رجید کو سر خم کن سر خود سر تا خم کن اینه بیو من طور سر من نشون میدم میگو طور سر تا نشون سر خم کن خود سر خم کن هر یک برش نه نه یعنی آبش 140,000 120,000 هم شما بود تقسیم میکنی بابا جان کسی حکومتی تنقید کنه ملتی تنقید کردگی حسابه اکا رکلام شما چانسم وابسته چی رکلام میکنی اکا جان چند قدم میبره ای همین 4 ماه هست خشرو میبره شیرونه استای کفل کی در کره همین استای کفل باشه اگر حجت داشته باشی پرابلم نیست برادر رقم بیا بچه ها همی صغیره ما بچه خوب ما وقتی که کمتر میگذرونه من دهنم بیزه به یگان چی تو میگم خفه میشه بیا هرچی نگیم بیا ننویسه بغدو که پشیمون میشه اکا روغانی رکلام کردن در کار روغانی چیه برادر سیاه دونه روغانی الف که در سوال سیاه جهاد نمیتی اکا در سوال اکا سر تا هم کن بینیم طور سر منشون تو بتیم اینه طوری سرم اکا و خدا سلامت بکه به خدا اکا به وجون بهترین آدم سلامت باشه آدم خوب کابل جان خدای رحمت خدای رحمت کنه سلامت به وجون راست شگو زن کلانی نه نه برادر من چند تا زن داری راست شگو یاتا اکا پرسد که ولاس چند ماه در شروع میبروی ای 4-5 ماه اوست شیروینه روغانی برای اوقات کنی مایلش برادر مسکو باشید صحبت میکنیم پکا زنگ حاجون خداوند ای شما راضی باشد من شما سخت احترام سلامت باشید شما بلاگر اشتباهی همی که با تاجیکی پارا گپ نمیزنی اکای بابا جان سلام علیکم مرا شناختی همون 4 برادری که در
казан авария кардан мошиншон дар гирифтку то имрӯз хизматҳои фаромӯш намекунем. Азамҷон мо ҳар чӣ кардем ба хотири худо кардем. Аллоҳ акота раҳмату мағфират кунад. Ман ба ҳеҷ ка кор надорам. Ман миннат намекунам ба хотири худо, ба хотири миллатам. Уҷа якнимта буд ку дар Тоҷикистон кардан дар Тоҷикистон кардан дар ку майли шохӣ. Ассалому алайкум. Успеҳ накардам, бачаҳо кадаме успеҳ накардам, бахш айсар бинависе. Ассалому алайкум бародар. Алайкум салом. Ака чанд сум мӯш сар часпонӣ. Бародарои азиз. Шанур, брат. Там на эфир мой зайди, пожалуйста, номер клиника напиши, здесь спрашивает много. Бобоҷон, ман шрами операция дар шикам барои язва операция кардагӣ нест мекунад ё не? Не, хеле намекунад. Кал чанд намуд мешава? Кали биё, кали давай, кали бура, кали апа, кали ба пеш. Хобиҷон, аз куҷо будам? Намедонам, дӯсти худо. Якта гуфтем. Ман ҳами якта дорам, якта. Ассалому алайкум. Ака шумо дар Москва? Не, ҳозира шуд дар шаҳри Екатеринбургем шерина. Аввал сначала вы плюс сделайте. Ассалому алайкум. Алейкум салом. Соди хуб бар. Алҳамдулилла. Мӯи часпон бушӣ намерафт. Мӯи часпондагӣ бушӣ не. Ака бобоҷон, ман метро Некрасовка шуморо дидем, сурат гирифтем пеши оғозмед. Саломат бошӣ. Не, брат. Вы на эфир YouTube зайдите. YouTube заходи, здесь мой бобоҷон 88 напиши. Просто номер клиника. Кадоми эмблемаи русӣ обширная мезанад дар кафе мусулмон нест ку. ҳам саволи политически нате бародаро. Ба хотири худо чӣ дар кор? На, ман аз ҳам политика огоҳам, на ай шумо. Ҳами биён политика нага пои кучаки худмо бзанем. Чӣ баъд да чилик бардошти? Охи я чилик бардори, я чилик барои дига чиза. Агар такини иш барои дига забон ход дита мекунӣ. Чӣ ба намехонем дига забонро ёд гирем? Шумо блогеро да ҳами мусибат изо кашидем. Ид мебро ягон каса бидона бо русӣ гап занед, дигариш мега бо англисӣ та. Ман ба арусӣ чалапала чанд қефордим, тунистам гап задам. Аллоҳ хайртон тия. VPN здесь? Ты зайди ман. Салом алейкум, салом алейкум. Лангари куҷо наметавонам. Лангари дар Москва. Вы мой YouTube зайдите? Бобоҷон 88 напиши. YouTube тебе есть? Да. Ассалому алейкум ҳамон шеринара. Аллоҳ нигоҳ. Саломат бошед бародаро. Меган зиман ранҷдаяб гӯ ягон чӣ бигӯ. ҳамуҷа гап зад. Зинда бошен, саломат бошен, худо нигаҳбонтон бошад, дар куҷои бошен, сух саломат баландтар ҳастен, ҳамеша сарбаланд бошен. Беҳтарин неъмати саломатӣ аст. ба ҳамаи шумо саломатӣ таманно мекунам. Зиман мега ки зиман ранҷидаи иш айваиш чӣ фарқ дорад? Дута шеър доштаи. қисми якумаш аз устод Саидои Насафияй ва ман дар пайравии ғазали устод қисми дуюмаша эҷод кардам. Чӣ ба ақиб тоқа часпони ранги. Нашли? Нет, это не Бобоҷон, это мне друг второй канал. У меня два канала есть. Вот это первый, вот это. Вот, зайдите здесь. Да. Сначала плюс делай. Салам из Узбекистана, алейкум салам. Просто плюс делай. Зинда ҳастӣ. Мега второйша имконият доша бихун баландтар. Зиман ранҷидаи. Бей. Патиша делай этого, брат. Брат, сначала плюс делай, чтобы я здесь тебе этого сделал. Подожди. Все. Напиши теперь. Это патиша делай ему, звук убери. Зиман ранҷиданат охир барои. Не, дигимша мега бигум. Маро санҷиданат охир барои чист. ба ту дил додаам аз сидқ, эй маҳбуби дилхоҳам, ба ҳар ҷои зиман нолиданат охир барои чист. ба саҳро меравам гулдастаи баҳри ту бинчинам, намепурсӣ ки ин гул чиданат охир барои чист. ҳамин қисми дуюмаш аст. Мега ки Нет, номер 904 пиши.
204 نمی‌دونی؟ نمی‌دونی. میگه برای زنکلانو یک شعر بگه. لذت دنیا زن دندان بود بزن و دندان جهان زندان بود 904 604 85 70. ها چه 904 200 این نشید میگه. آره ایجاب میکنیم انشالله برای دارسی گپ زن بخون. میگه ارسی میگه آیفون دارای لایت راسیه چی میکنه. تو باید زولوشکا را قتیل میآوردی. زولوشکا کیه؟ یک تا اوکی بتونم حافظه شده Да, брат, отправьте. Нет, здесь не вижу. Пилус делай, брат. Просто пилус делай. Да, все отправьте. Вот, теперь пиши, брат. Заново номер пиши, пожалуйста. номи асли чел без парол без. номи асли та мега че? زبایدالله یه برادر ما زبایدالله نام داره از تاجیکستان از دره کمرا. همین قصه انار آوردم میدونی برای چی از دره کمرا انار آورده میگن چی برای چی گفته گن انار با اکی تحقیقات بسیار و بفه همین تا جایی که من شنیدم بابیم نقل میکنه اما انار و میوه نیست برای چی که در غرب اصلا انار هم میروید انار یک دختری زیبا را که یک کدو هم کمرا میرخش بکنه بعد توی کرده میبیو برو اتکیم خیلی قصه کرده نمیچسته все закрепил благодарю زبایدالله زنده و سربلند باش خانه آباد باش نویسه سنت الله شما را هم زنده باشید سلامت باشید خداوند در هر کجایی باشید نگهبانتان باشه ایتا گپ که آری کل خلاص شدیم اکای بابا جان خود ای ناحیه رشتی من از ناحیه رشت جماعت نصرت المقسوم ای قشلاق قزراقی پیشینه دهقان آباد حاضره هستم اما با این هیچ محل من فخر نمینم فخر مینم تاجیکم شیر چانس دیلیتی براتیا بچه های عزیز رقم های آغوزمه در پایو نویستم این 904 604 85 سکرین شات کنی سرتون از 4 طرف خطانه یکون کسا بگو صورت گیره در واتساپ شون سرتون پرتوی ایتاش از نوی باباجان 88 بنویسه وابسته به کلی سرتون نکنه و از نوی باباجان گفتن شما را سکیت کم بکنه انشاءالله زمینه بگو با روسی یک شعر میدونی با روسی شعر پوستک دا بعد بشه من گفته سنگه با روسی یکم شعر بگم Пустек да будет солнце, пустек да будет небо, пустек да буду мама, пустек да буду я. Вот, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет... Мама, пустек да буду я. اینه بارسی هم گفت من افتخار میکنم که تاجیک هستم. به سوالی بوست بگردم که بیست بگو کایسا من افتخار میکنم که تاجیک هستم و امروز ده با بخواد اینی زبان کلیجو تاجیکی حرف میزنم. اگه زبان دانی جهان دانی دانست این زبان های خارجی خوب است البته برای هیچکی و به کجای روی در نمیمونی لیکن زبان مادری شیوه گفتاری زبان تاجیکی یک مزه و یک لذت دیگر دارد زیمان رنجیده خب دوستان عزیز کلینیکا در یکترینبورگ باشه улица Сирамолотова 14 در مترو نیکراسوفکا در مسکوا باشه улица لیپچانسکی دام 9 در شهر سنت پترزبورگ улица تورکو دام 13 در پیتر هم داریم بله
مهاجرا خوبی خوش سلامت باشه احتیاط کنید هر گجا باشه احتیاط باشه سپاد نبودیم Богада чихела Екатеринбург, улица Сирамолотова, дом 14 дем бародаро. ин шеъри Анора Акашариф ҷураи барои занаш хонда. Москва гарма, Екатеринбург хунукай. шеъри Анора Акашариф ҷураев ба занша хонда кай бобоҷон. Саломат бошина. Салом алейкум. Алейкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Соати кори намедунам. Аллоҳ баракатон тия бо шумо буд бобоҷон 88 ва бародарму Зубайдулло зиман ранҷидаи саломат бошед. шабои нағз иншоалло бачаҳои шаҳри Екатеринбург ҳамиҷа бошед фақат боед дар хизматим. оли ҳабси абадиша пака намедунам масъалаи бадбахта. аллоҳ хайр туде шабои нағз. Ассалому алейкум.